Zipafu. Turabasuje mwe mwese mukurikirana Zipafu TV. Uyu munsi rero tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu 2025 nibwo Turahirwa Moses bakunze kwita Motions yagejejwe imbere y'ubutabera agatangira kwisobanura ku byaha aregwa bigendanye no gukoresha ibiyobyabwenge ndetse no kubitunda. Ibyaha aregwa nyuma yuko yitangariza ko yatawe muri yombi tariki 12 z'ukwezi kwa kane 2025. Turahirwa Moses bikaba bivugwa ko yafashwe afite udupfunyika tw'urumogi tugera muri 13 wagana avuga ko ngo atari two yari afite, ariko baje no kumuha umwanya mu rukiko ubwo yaratangiye kwisobanura. Ikiniga kiramufata ararira cyane arahogora. Aha akaba yararimo yisobanura avuga ko adacuruza cyangwa adatunda urumogi, kuko ngo uramutse uvuze ko ari ukurutunda ngo ubwo waba uri umuntu ngo urucuruza. ngo rero ntarwo acuruza rwose. Kuva uwo mwanya agitangira kwisobanura afatwa n'ikiniga ararira, biza kugeraho umucamanza asabye ko yatuza ubundi we akisobanura ku byo aregwa, ndetse baza kumuzanira amazi aranywa kugira ngo arebe ko tuza akabasha gukomeza kwisobanura ku byo yarari kubazwa. Ku kintu cyo gukoresha urumogi bamubajije impamvu akoresha ibiyobyabwenge, asobanura ko impamvu abikoresha ngo ari agahinda kenshi ndetse ngo n'amateka ngo yakuriyemo. Baza kumubaza impamvu yumva ko kurunywa byamufasha, avuga ko ngo arebeye ku kuba abantu imiti bakoresha myinshi ngo iba irimo urumogi, ngo nawe yivumburiye ko ngo kuba yakoresha urumogi byamufasha kugabanya ubwihebe cyangwa se agahinda afite, cyangwa se ngo rwamubera umuti w'ibibazo afite. Akaba rero ikindi gishya cyagaragaye hari ari uko yaje kugaragaza umwunganira mu mategeko, ibintu bitari bisanzwe biboneka hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho umwunganira mu mategeko yazanye umunyamahanga ukomoka hariya muri Cameroon. uyu munyamahanga rero akaba avuga ko icyaje ngo ari ukuharanira cyangwa se kuburanira inyungu z'uyu Turahirwa Moses, ndetse akavuga ko uwo yunganira cyangwa se umukiriya we ngo rwose ngo ari umuntu ufite ibibazo by'ihungabana, ndetse ngo akaba agomba kwifashisha ngo abaganga n'abandi bakazakorana ngo ku buryo bamukorera isuzuma rishobora kuzagaragaza ibisubizo kuri uyu mugabo ko ashobora kuba koko afite ikibazo cy'agahinda gakabije. Ubwo bari kuburana rero usemura kuko uyu mwunganira Moses ari umunyamahanga yaje kuba yabuze, ubundi bifashisha uwo mukobwa mureba aho ngaho aza kuba usemura. Turahirwa Moses urubanza rwe rukazasomwa tariki 9 z'ukwezi kwa gatanu. Tubibutse ko uyu munsi yararimo aburana kuba yaburana afunze cyangwa se akaba yaburana ari hanze, yakatirwa iminsi 30 akaburana ari muri gereza. Urubanza rero rukazasomwa tariki ya 9 z'ukwa gatanu, akaribwa azamenya nimba amanurwa imageragere cyangwa se nibakomeza kuburana ari hanze. Turahirwa Moses tubibutse ko yari asanzwe afite igihano yari yarakatiwe cy'imyaka 3 ndetse n'amezi 6. Bikaba bivugwa ko urumogi bamupimyemo basanze afite igipimo kigera ku 146, ngo mu gihe umuntu uri normali udakoresha urumogi cyangwa se rutarimo ngo aba afite 0.20, ariko we bamusanzemo 146 nk'igipimo basanze afite mu mubiri we cyangwa mu maraso ye.
ngayo nguko rero urubanza rw'uyu munsi uko rwagenze. Moses akaba yanasabye imbabazi abanyarwanda bose, igihugu, ndetse avuga ko ngatazongera kunywa urumogi nk'uko yabyivugiye hariya mu rukiko. Mwakoze kubana natwe, andi makuru mu mwanya mutoya uri imbere. Powerful.